Daka jingtre sitom jong kinong yalam kaseng Henyo Trap Youth Council na Mauyong Unit. Kabalong hapo ka jingilam jong Secretary usamla di yaw peniaw bat Vice President usamla J Sotun. Menta kasengi ka Henyo Terik ubnay rempang arhajar arpuar. Kalayo ban bat ya kibriu kibana bar jela hadu khat san ngut. Kibatemu ban wan tre wan kata hapo ka jela Meghalaya. Kabalong segitany mau diang Shillong. Habaki dikot jong kaseng kila persyang bantokit ya kini kibar jela. Kila ong balai rap yaki banilam Shillong. Da kejingirap jong wei kontraktor bar jela. Bujutrai kumu kontraktor hani krims. Ya kini kibar jela. Layo banbat na persya jong ka rembai filling station hamauyong. Da kejing pentip jong kibriu shenong. Kibala ipher hakarukom yang karukom yaj hakatai kejaka. Kini kibar jela kila hiar na kawai ke bos night super. Hakapor menstep. Bat kibadang temu ban kiu hakilai tili ki lokal taksi. Kibala penkre banwan syau yaki. Kat kum ka jingshim jing tokit jong kidikot kaseng. Kini kidikar kimshim ladan ya ka work permit, ka COVID report, ka police verification, kum juru ya kikot kisla kibala ban pensisya kum kinong trei, kibanuan trei hapo kane kejela. Kaseng ka buru ya ka jing mahamjur, bat kayai penken mau ya kini ki kontraktor bar jela, bat kum juru ya ki kontraktor ki bahapo kejela, bakim day ban shim kabu, henry ki day ban wanra ya ka jing shangan daga ba ai kamno ya ki kasih lajong. Lewat 15 menit.